Jedan od velikih problema konjima i konjarima predstavljaju mušice. U priči iz Gornjeg Tavankuta pokazat ćemo vam kako se uz pomoć hrane može ovaj problem rešiti. A pored ostalog čućete i kako izgledaju radni dani jednog velikog zaljubljenika u konjarstvo i konjički sport, Aleksandra Dimitrijevića. Na salašu kod Ace u Gornjem Tavankutu nalazi se ukupno 25 grla, od toga 22 u aktivnom trenažnom procesu, jedan priplodni pastuv, 2 kobile i ždrebe. To nekada nije bilo u tolikom obimu, a ni Aleksandar Dimitrijević, osnivač i vlasnik štale, nije baš imao u planu da mu konjarstvo postane i posao. Počeo je kao znatiželjno dete iz čiste ljubavi. Išao sam na hipodrom koji svako drugo dete i to polako zavoleo, pa neki stariji ljudi su me provozali, što kažu, progutao konjsku dlaku i polako, jedan za hobi, pa sam malo imao avanturu u Italiji od 2 godine i onda kad sam se vratio, mislio sam da ću raditi nešto drugo i imati jedno konja sebi za hobi, ali eto, životni put odvede negde sasvim drugdje. I sada je praktično konjarstvo vaša profesija, Tako je. Život, ljubav. Znači, život, posao, ljubav, konji od jutra do sutra. Može da se živi u Srbiji od toga? Pa može, mislim, ne kao u drugim razvijenim evropskim zemljama. Može ako imate jako puno komada i radite 20 sati na dan s njima, onda može. Aleksandar dodaje da je konjički sport privilegija bogatih ljudi kojima profit nije na prvom mestu, već ljubav, slava, prestiž. Profit za sebe, kaže Aleksandar, stvara prvenstveno po osnovu svog pansiona za konje koji se naravno plaća. Na salašu kod Ace nalaze se, pored ostalih grla, i Jagoda More, Grumeti, Safir, Montecatini, Uruska, Chet Breaker, AT, Ric del Duomo. Međutim, Aleksandar ni u kom slučaju ne želi da neko grlo posebno izdvoji, ni svoje, ni drugih vlasnika, jer, kako kaže, svakom vlasniku je njegov konj najbolji. Kako izgleda jedan radni dan na ergeli, odnosno na salašu kod Ace? Radni dan zavisi od doba godine. Leti normalno počinje mnogo ranije, pošto je toplota, vrućina, dubok pesak. Počinje ujutru, konji doručkuju, mi pijemo kafu, nekad nešto uz kafu. I onda počinjemo sa treninzima, sa potkivanjem. Znači, to je što se tiče prepodneva, onda u 12 ili 1 sat konji ručaju. Odmore malo i mi zajedno s njima i onda posle podne, što se tiče mackanja, nogu, bandažiranja. Isto do uveče, onda opet večera i otprilike svaki dan je tu isti. Za vikend idemo na trke. Nekad samo nedeljom, sad se već dosta često desi da i subotom i nedeljom. I tako da, s konjima nema odmora. Po rečima Aleksandra Dimitrijevića, trening kasača je individualna stvar kod svakog grla. Zavisi od starosti konja, doba godine, vremena trke, ciljanja forme za neke određene trke, a sve to mora da uskladi trener. Trening kasača se sastoji od mnogo toga, od zdravlja nogu, od zdravlja mišića, pluća, od dobrog potkivanja, od dobrog uprezanja, brzog rada, jogging rada. To svaki trener individualno namesti kako misli. Tempiranje forme kao i kod svakog sportiste. Ajde da se malo dotaknemo ishrane same. Kako izgleda jedan hranidbeni dan na ergeli? Ishrana je jedna isto mnogo bitna. Tu je, rekao bih, jedna, da kažem, glavna karika u celoj priči. Kod konja je sve mnogo bitno, pa i ishrana. Ako ćemo, u stvari, ishrana je najbitnija. Hrana se sastoji od zobi, ječma, kukuruza, livatskog sena, deteline, slame, do najkvalitetnijih koncentrata. Vrlo je bitno da ako su naučeni da jedu ujutru u 6, da jedu u 12 i da jedu uveče u 7, da to ne, jer konj nema sat, ali on zna, biološki sat ima. I to je vrlo bitno da se ne preskače i da bude redovno i tačno. Šta je ono što je najvažnije? U stvari, pomenuli ste kompletan neki hranidbeni deo, pomenuli ste i koncentrate. Šta je to što je najvažnije za njih kad je reč, recimo, o koncentrovanom delu, pa i u ovom kabastom? Da li su to proteini ili... Bitni su i proteini, znači tih, što kažemo, kvalitetnih koncentrata ima mnogo vrsta. I svakom konju se treba prilagoditi, nekom odgovara jači, nekom je slabiji, ima hrana koja smiruje konja, koja diže.
to je najbitnija stvar, da taj neko ko pravi recepturu i ja kao trener treba to da odredim kojem ćemo konju šta dati. A taj neko ko se bavi ishranom konja u slučaju salaša kod Ace jeste diplomirani inženjer stočarstva Boris Bajić iz kompanije Sanders, veliki zaljubljenik u konje. On kaže da je generalno ishrana konja specifična zbog njihove manje zapremine želuca, a veće zapremine cekuma. Po Bajiću koncentrovani deo je na vrhu piramide u ishrani konja, posebno sportskih. Proteini u tome nisu od prevelike važnosti kod odraslih konja. 14% proteina sadrži i Golden Horse, naša osnovna hrana za ishranu konja. To je ono što zadovoljava životne potrebe konja za neki osnovni i laganiji trening. Sve zavisi koja je vrsta konja. Danas se ovde nalazimo na salašu kod Ace gde se nalaze kasači koji su trenutno u intenzivnom radu, intenzivnom treninzima i trkačkom delu. Polako se sezona zahuktava, pa pored te osnovne hrane Golden Horsa u našoj paleti proizvoda ima i Dinavena. Dinavena je takođe naša fabrika koja se nalazi u Avril grupaciji, super premium hrana, visoko kvalitetna za konje sa visokim performansama, sa takođe određenim nivoom proteina, ali što je mnogo bitnije, postoje nivoi energije, lako dostupni šećeri, masti i sporo dostupni šećeri, znači da bi konj mogao to da iskoristi tokom trke i tokom treninga. Bajić dodaje da sve to treba uskladiti sa trenažnim procesom, genetikom i sa procenom za svako grlo. On navodi da neke osnovne procene kažu da konju treba dnevno kabaste hrane u količini od 1 kg na 100 kg njegove težine. Koncentrovani deo se u tim procenama kreće od 1 do 1,75 kg na 100 kg telesne težine u zavisnosti od stepena treninga. Ako uzmemo u obzir da jedan konj ima zapreminu želuca negde 15 litara, mi njemu ne možemo dati odjednom svih 4, 5 ili 6 zavisnosti kila tog koncentrata, nego kombinujemo razna hraniva, koncentrat, da li ćemo osnovni, da li ovu dopunu, znači ima doručak, ručak i večeru. Zimi dok su u pauzi, uglavnom za ručak dobija nešto čisto užinu, što kažu da se zanima, ali doručak i večera je ono što je bitno. Specifičnost ishrane konja povlači sa sobom i puno raznih koncentrata, prema polu, uzrastu, vrsti opterećenja, treninga i takmičenja. Od koncentrata za ishranu ždrebadi, preko onog za takozvane jarlinge, do hrane za konje koji učestvuju u daljinskom jahanju, pa čak do hrane za konje bez zobi. To je pogotovo kod konja ovi preponašeni, da oni moraju da budu mirni, staloženi. Zob je dobro je hranivo, ali se teško, dugo se vari i kod nekih konja zna da izazove i agresivnost. I pored toga što je u vezi ishrane svako grlo priče za sebe, Boris Bajić nam je otkrio da ipak postoji nešto univerzalno u ishrani konja. Zove se meš i preliva se vrelom vodom. I u stvari je to musli za konje. Ima jabuke, ima šargarepe, ima drobljene zobi, svašta nešto još ima. Ali to pretpostavljam ne voli svaki konj. To svaki konj voli. U svojoj praksi, kaže Bajić, nije naišao na konja koji ne voli meš. On se inače daje konjima 1 do 3 puta nedeljno, obično posle većih napora. Naš sagovornik iz kompanije Sanders otkrio nam je i jednu skoro neverovatnu stvar. Lizalicom sa prirodnim repelentom, dakle preko ishrane konja, moguće je stvoriti im odbrambeni mehanizam protiv komaraca, krpelja i mušica. Zato što u tom proizvodu sadrži u stvari 2% negde oko sena i praha od belog luka. Odnosno prah od peraja belog luka, prilike se pravi i tako. To su fantastične informacije. Ovdje konji to koriste, mislim da se nigde ne osjeća miris, mirni su, muva ima mnogo manje na njima i oko njih nego što je to inače. To se zaista i primećuje ovde na salašu kod Ace, jer zaista nismo videli ni jednu mušicu i pored ovolikih konja, ali ste nam otkrili tajnu. A za kraj razgovora otkrijete nam tajnu kada ćemo vašeg konja videti na nekoj od trka. Nažalost, nećemo skoro, pošto nemam prostor gde da ga držim, da imam, već bi odavno imao.